zdravo na sviti, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Nov den, novo video. Kako što gledate po naslovu, dneska zajedno sa vas odlučiv da go naprava moj spisok na želbi, koji što eventualno bi sakal da mi se ostvara dvo novata 2021 godina. Koliko čudno zvuči to, čoveč. Ne znam koliko mi od vas znat, međutim ja sekoja godina, vaka konkretna godinata, miluvam da si go napravam toj spisok na želbi, na koji što sakam da rabotam vo narednata godina, vo tekotna narednata godina, vo ovoj slučaj 2021. Jaz generalno ne mislim da je ka želbite se ostvaruvat sami po sebe, prosto postojat nešto na koje što mora da porabotime. Toj termin želba mi zvuči nekako mnogo mlitavo, kako da može i ne mora da se ostvari, a ja sam nekako ambiciozen i sakam si te želbi da mi se ostvarat, pa so samo to mislim deka i treba da rabotam na istite, pa ne sekogaš gi narekovam želbi, tuku odluki, planovi, taka što to je nekako posodvetno na mojte ambiciji. Pretpostavljam deka mnogumino od vas isto taka sakat da si napravit nekakav spisok na želbi, međuta sekogaš zaboravat, pa ova video neka bude odličan potik za site vas. Evo, stopirajte go u ovoj moment, trknete po svojata sova, zemete nekakav list, tetratka, teftar što i daje i zajedno sa mene zapišuvajte si gi vašite želbi. Postojat nekoj želbi koji što navistina ne sakam da gi spodelam vaka javno, ti se mnogo lični, intimni, privatni, ne znam kako da gi narečam. Međutim, sakam da znate ka povećate od želbi taki bidat podeljeni vo ova video, taka što i od vas go baram isto to. Apeliram da spodelite dolu u komentari so mene barem po jedna vaša želba i na toj način nekako da se motivirame. Ne znam što poveća da kažem, se nadam deka me razbrojte za kakvo video stanova zbor i iskreno se nadam deka ki bi bude interesno. Predoficijalno da započnem, ne zaboravajte da ostavite like i dokoliko se ušte neste, da se pretplatite na moj YouTube kanal so klik na subscribe. Ovo je by the way teftarot u kojoj što ja si gi zapišuvam sita moji planovi, ideji, obvrski, čuda i gluposti. Ovde nekada i ke se najdat želbite koje što sakam da mi se ostvarat vo tekotna narednata godina, odnosno želbite na koje što sakam da rabotam vo tekotna narednata godina. I bez mnogo da dolgovlekovam, ke počnem so popolnuvanje na predvidenite stranički za želb. Postoji jedna želba koja zvuči onaka bajagi frazično, međutim ja si ja zapišuvam se koja godina, ti je od golemo značenje za mene, a to je zdravljeto. Dokoliko zdravljeto ne služi, ni tu jedna od ostanatite želbi neke možda da se ostvara. Taka što na prvo mesto sekogaš zdravlje. Vo tekotna 2021 sakam mnogo počesto da čitam knjigi, pa ovde nekako želba take ja se ostavam vak. Na mesečno nivo da čitam barem po jedna knjiga. To se 12 knjigi na godišnjo nivo, što i ne je taka malo. Godinava pročitav može bi 7, 8, ne znam, što isto taka ne je malko za neko što navistina nema mnogo slobodno vreme, međutim, od 2021 sakam da čitanje to na knjigi da mi prerasne nekako u navika na mesečno nivo barem. Od 2021 sakam nekako da se otvoram za novi prijateljstva. Sakam da mi se slučat novi ljudje, novi prijateljstva, pa zašto da ne i ljubav. Taka nekako i ke ja se ostavam tretata želba vo moj spisak na želbi, da se otvoram za novi prijateljstva i ljubav. Slednata želba definitivno treba da bude transformacija. Se svi se prešuvate valjda kakva transformacija. Mislim deka vo 2021 treba apsolutno da mu se posvetam na telo to i da porabotam za isto to da izgleda malku popristojno. Sakam da se vratam vo teretana, sakam da se vratam na zdravata ishrana, međutim sakam to da prerasne u moj način na život, ne instant hir koji ke me drži onaka mesec, dva, ke simnam nekoj kilci pa ke i se vratam na ta brza hrana i čuden nezdrav način na život. Taka što 2021 neka bude moja godina koga je uprašanje promenata na moj fizički izgled. Dokoliko redovno i vnimatalno gi gledavte i sledavte videata koji sekoj den gi objavljava v ramkite novogodinešnjat moj vlogmas, sigurno ste slušnale deka sakam da si kupam nova kola. E pa to je ušte jedna od želbite koji sakam da si gi ostvaram vo 2021 godina. Ja momentalno imam kola koja me služi, vozam Passat, leka po leka kola da se raspadja, taka što mislim deka je vreme za nova kola, a neostvarena želba mi je da vozam Bell Jeep, ako može Audi Q7, ako ne mora, međutim da je Bell Jeep, taka se gledam sebe se nekako. U Bell Jeep, taka što godinava sakam da si kupam kola u najmala raka Bell Jeep. Koga se socijalnite mreži uprašanje i v odnos na to imam nekakvi želbi, bi sakal vo tekotna 2021 godina da dostignam, na primjer, 50.000 subscriberi na moj YouTube kanal. A za polesno nekako da stignem do tih 50.000 subscriberi, mislim da je vistinsko vreme da si kupam kamera za snimanje. Taka što kamera je slednata moja želba vo ovoj spisak na želbi. Sekoja godina ja zapišujem kameratu u spisak na želbi i nikako da doja na red. I da, dokoliko neko od vas se razbira u modeli na kameri, odnosno marki, kako to se vika, neka mi
predloži doli u komentari kakva kamera bi možel da kupam, odnosno bi trebalo da kupam za nekako da bude soodvetna za snimanje na vakvi videa, odnosno vlogovi. U всекој случај би се посоветувал со некој кој повеќе се разбира од мене, меѓутоа сакам и од вас да слушнам доколку се разбира. И следната желба исто така поврзана со претходните две, односно достигнувањето на 50.000 сабскрајбери и новата камера. Сакам конечно да научам да монтирам на компјутер, односно лаптоп, затоа што не знам колку ми од вас знаат, меѓутоа вашиот Марио, откако снима на YouTube, земајќи го предвид и каналот и воној Марио, па до ден денешен, монтира на телефон. Снимам со телефон, монтирам на телефон, видеата ги аплодирам преку телефон, така што тоа е навистина онака мега напорно и колку и да сум навикнат, сакам некако да се префрлам на лаптоп, затоа што све е некако попрегледно. За време на влогмасот буквално рацете не ги осеќам. Прстите ми испадна монтирајќи на телефон. Значи јас сум вајде единствената будала која така функционира, при тоа користам програм на телефон кој го плаќам на целава мака. Ако некој знае, например, да монтира на Premiere, Sony Vegas и така натаму, знае да ги инсталира на црно тие програми, нека ме контактира и нека еднаш за секојаш ме научи да монтирам на лаптоп. Тоа ми е една од желбите за следна година. Фала. Ја генерално сите овие желби ги запишувам со надеж дека ситуацијата ќе се смири, ќе се вратиме у некаква нормала. Па со самото тоа, една од желбите за 2021 година ми е да почнам со настапи. Сакам да најдам бенд и у најскоро време, кога све ќе се смири, све ќе се врати у нормала, искрено се надевам, би сакал да почнам со живи настапи, затоа што мислам дека тоа е единственото искуство кое ми недостасува и мислам дека е вистинско време онака сериозно да и се посветам на музиката, така што настапите се дефинитивно мојата следна желба. Во текот на 2021 година дефинитивно сакам многу повеќе да патувам, така што една од желбите во овој мој список на желби ќе биде да посетам најмалку 6 дестинации. Една од тие дестинации може да биде и екзотична, нема проблем. Океј, следна моја желба нека биде објавување на мерч. Меѓутоа не онака типичен јутуберски мерч со моје лого, моје име, презиме и така натаму и така натаму. Не мерч кој ќе ги задоволи само интересите на оние луѓе кои ме следат на YouTube, туку модна линија, например. Нека почне годината, па малку по-сериозно ќе елаборирам таа тема и ќе видам што би можел да направам, така што искрено се надевам дека до крајот на 2021 ќе излезе нешто мое, па макар и тетрадка. Не мора стрикно да биде облека, просто напишав мерч, некаква модна колекција, нешто, меѓутоа може да биде, например, парфем. Би сакал да имам свој парфем, тоа ми е едно од желбите. Меѓутоа, ајде да не зборувам пред време, нека се случи тоа у екот на 2021. Следната желба не знам колку е паметна, меѓутоа сакам да купам, евентуално вдомам куче. Ова некако тивко го реков затоа што не сакам да ме слушнат моите. Еднаш го направив тоа, месец дена подоцна го поклонив истото тоа куче, затоа што сватив дека немам услови да го чувам. Ја живеам у стан. Цел ден сум надвор од дома. Прво работам од 8 до 4, просто имам активности после работа и така натаму. И јас сватив дека тоа куче е осудено онака осудено на пропаст. Цел ден е дома само, при тоа окей да го чувам онака 10 години па да е воспитано, да е научено да живее само. Јас тек го земав, го вдомив тогаш. Тоа беше уште само еден неуспешен обид за чување на куче у стан. Меѓутоа овој пат ако се одлучам на таков чекор, би сакал да се консултирам со некој кој се разбира у тие раси на кучиња, чуда и глупости и да ми објасни кој куче најсоодветно за чување у стан. У една просторија, у две простории, да нема двор, просто лесно да се воспитува, да може да седи само извесен временски период, не цел ден, не по цели денови. Меѓутоа, додека сум на работа да не ми цвили пред врата, затоа што жал ми е, не можам така да го оставам, просто ќе скрене. Доколку вие, например, знаете или живеете во стана, имате куче и задоволни сте од истото, би сакал долу коментари да прокоментирате и да споделите со мене, затоа што баш ме интересира, сакам да вдомам куче или да купам, не знам, нешто што може да се чува у стан и што лесно се воспитува, што не е агресивно, тоа ми е случително значајно. Не сакам да биде агресивно, не сакам да лае, да апи и така натаму. Значи ми треба мирно кученце, онака што ќе ме сака, што ќе го сакам, ќе си го чувам, ќе си го хранам, ќе си го галам, така што предложувајте ми такви раси долу коментари, споделувајте со мене ваши искуства и се плашам малце, али као сакам, многу сакам куче. Многу сакам куче и многу ми е жал што живеам у стан и што немам услови да имам многу куче. Следната желба е веројатно уште поекстремна од претходната, затоа што во 2021 сакам да запишам мастер.
Dodeka studirав, prosto na pamet ne mi pajaše deka sakam da se nadograduvam u to znanje, međuta kako pominuvat godine, tebe pomina cela godina, dve, ne znam koliko, od kako diplomirav. Iskreno sakam da učam, sakam da zapišam master, međuta ne sam siguran deka to sakam da go napravam u našata zemlja, a momentalno, poradi situacijata, neizvodljivo je da se zapišam nekade na stranu, odnosno i da se zapišam ke mora da studiram online, što nikako ne mi ide u prilog, zato što sakam toj master da mi bide odskočna daska da je napuštam državata, tako što ne znam, bi sakal da zapišam master, međuta ne sam siguran deka to ake bida moja ta konačna odluka vo 2021. No, ke go zapišam to kako jedna od želbite. Živi bili pa vidjeli. Sledната želba mi je od isključitelno značenja, to je počesto da se gledam sa sestrami. Ne znam koliko mina od vas znat, međuta sestra mi već je 3 ili 4 godine, ne znam koliko, žive vo Germanija. Se slušame non stop na linija sme, međuta mi fali njezino to prisustvo i znam deka to je obostrano, taka što i za moje dobro i za njezino dobro bi sakal novu počestu 2021. da se gledame, nezavisno od toga da li jaki patovam za Germanije ili take ke dođe ovde. Sledната želba je definitivno jedna od najambicioznite i najposakovanite, a to je konečno da napravam pesna. Smetam deka vo 2021. godina je vistinsko vreme da apsolutno da se posvetam na muzikata, na moja ta muzička karijera. Mislim deka je vistinsko vreme da napravam jedan hit. I to ne bilo kakva pesna, tuku hit, tak kak ja zapišam. Vo 2021. zagam hit. Ako ima nekoj što saka da mi napravi hit, call me maybe. Sledната želba neka bide da se steknam s uspeh vo Zvezdite na grad. Pretpostavljam deka već sita znajete deka sam učesnik vo aktuelната sezona koja traje 2 godine. Od prosta pričina što takve be okolnostite, vo jedan moment se prekina snimanjata i sve nekako se odloži, pa 2 godine učestvujem vo jedna sezona. Kako i daje, što znači to da se steknem s uspeh? Stvarno ne se prijavi za da pobedam, niti očekujem finale, niti očekujem pobeda. Generalno se prijavi samo isključivo za self-promotion i so nadež deka na vistinski način ki gi iskoristam tije 5 minuti. I ova želba je nekako povezana su prethodната da napravim pesna, taka što po završuvanje na moje to učestvo vo Zvezdite na grad, mislim deka je najsodvetno vreme da se napravi pesna koja iskreno se nadam deka ki bida neka hitečna. Uspeh za mene znači v onaj moment koja ki ispadnam, da ne ispadnam kako gubitnik, kako loser, da ne se obrukam, znači dostojanstveno da ispadnem, odnosno da dostojanstveno da završim moj nadprevaru toa show. Ok, sledната i posledната želba neka bide da se preselam, odnosno ne u druga zemlja, tuku da se preselam, na primjer, u kuće ili stan i da živem samo, naka da bidam samostojen skroz na skroz, taka što to ne je nužno, prosto go posakuvam nekako potajno i ne mora da mi se slučivo tekut na 2021. No, u nekoja bliska idnim. Se nadavam deka zajedno sa mene go pravevte vaši od spisak na želbi, dokoliko ne se nadavam deka vednaš po završovanju to na ova video ili već utre ke si go napravite toj vaš spisak na želbi, se nadavam deka skoro pa site želbi ke vi se ostvarat, iskreno vi go posakuvam to. I drugari, ja ovde nekada ke se odjavam, iskreno se nadavam deka go zadrža vaše to vnimanje do sami od kraja, iskreno se nadavam deka vi se dopadna video to. Dokoliko to je taka, ne zaboravite da ostavite like, dokoliko se ušte ne ste pretplatili na moj YouTube kanal, napravite go to vednaš so klik na subscribe, a nije za posleden pad vo ova godina, se gledame već utre, vo isto vreme na isto mesto. Ćao!